orang tua pada anak-anak. Buat pentingan sih orang berpendidikan doa pengajian. Ya Allah, doa apa? Ya Allah. YouTube, nah terus sampai naman mga stolen orang sa kawaban, nagawala ng mga baligya doon sa mga program jadi ilan mga lugar mga palawan kasi niyo inout live Facebook tayo YouTube pa lang sa dahol lang Insyaallah mamuntulan na kita niyo. sa alhamdulillah bagi harta ng tulong hindi babalik na yun yan ang hindi walang balik na balik po para mga katawtan ng mga kapanahapan ng Magsyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari yan ay kita niyo jaman na to ini amo na inusto puasa sar kita mga sila amoy niyan imaalok ha karidyo-ridyohan nila sarta day sab si mga sila yan ha ini social media Facebook ha ini YouTube salam doa akan yung patantan waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala palsuk patanda sin pengajian sin kita niyo ray nga mga training program lang ta sin ini kahalan na to ini insyaallah taala waktu ini pagkakitagnaan na sing kahapon amoin laung ta in nagdihil pengajian kato taniyo yadto habahasa iniyakan nabihayaon insyaallah subhanahu wa taala habahasa sinama isab supaya in mga sila di maka ini buntol-tod marayaw habasa sinuhog na yari lang ta habiyayaon imil kato pangadyan in hambok dahil nga mga ini murid sing kami iha lauman na kong inibiyayaon kalukaluramayan kung sa bahasa amin nasabot tarwa ini sanday nga panagnanan ito yung bahasa sinuhog di maragan siya kalo-kalo aon palong tahabahasar waing makasulit sa Allah subhanahu wa ta'ala na waktu ini hitokbal ko ahamo murid in ini email kato patum-tum waktu ini sa sinama mayroon na rugaing daingkan al-talib Arsim Tahir wal yatafaddal siratuhu maskura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mula-mula pong tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala
Mula-mula itukbal tabi sa sanglitan makapupudyan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tiya kitabi Allah subhanahu wa ta'ala pinaabote na mawaktu itu. Yan tiya gi kitabi Allah subhanahu wa ta'ala pinaindamane na nikmat. Yan na nikmat sa halga namin kami mon nikmat. Yan na nikmat gayta hinang-hinang bangsa jin maka bangsa manusia. Yan na nikmat gayta balli-balli bangsa jin maka bangsa manusia. Kung tinaiku maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na tuan nikmat itu sa halga namin kami mon nikmat. Yan na tuan nikmat kaalub. Intiranan pung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. In nikmat itu usal tabi makiabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Daatuan lopas makaam atawakan da lopas makitabi. In nikmat itu tuan pamaindam dumakitabi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tuan pinaindamai Allah subhanahu wa ta'ala, daatuan lupa makitabi niya rupen tuan pagpabalik. Apabila tuan pinaindaman niya rupen pung tinai kumaagam Islam pagpabalik na. Na min sababili pung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay iya tuan tahati tayo bang sumilan kinalo ay Allah subhanahu wa ta'ala. Mau na katuan salong, mau na katuan samuddalay. Wasmiliin mga pong tinai kumaagam Islam. Subay sabtuan hatibi bangkam kabuana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan bangkam karidjikia ni Allah subhanahu wa ta'ala min mga nikmat. Min mga nikmat di kayo, iyan na pong tinai kumaagam Islam anak. Subay tuan tunay biin kapatut, tubay tintiunay tuan mga pong tinai kumaagam Islam in amanat maumaya. Misala sa tuanin Allah subhanahu wa ta'ala. Oko Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahlihi. Bannaluk na in Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'murukum noho makam an tu'addul amanata ila ahliha. In noho makam tunain bin amanat mau marapuan na. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa iton indapuan amanat naan yan atuan kaanakan. In kaanakan dapuan tuan amanat. Subay tuan tinunay in amanat min mga kaanakan. Yaka pung tinai kumaagam Islam. Singga baha tuan in istailan pagtunay. Yana pung tinai kumaagama Allah subhanahu wa ta'ala. Toloan nuya tuan pag-agama Islam. Toloan nuya tuan kasaraan kemun agama Islam. Yana tuan tarbiyanu ya paagama Islam. Yan atuan toloan no ya agbas sa Quran. Mga pong tinai kumaagam Islam. Bang iya tuan tatarbiya no mapanoan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang iya tuan tatarbiya no mapanoan Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalapan na pong tinai kumaagam Islam. Bisan tuan in kionon no mole na katuan ipakubulan no. Sige tuan in kahalapan gay magkabakat pa unika Kung tinai kumaagam Islam, andain baton in kabtangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oko Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalatha. Illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lahu. Kung tinai kumaagama Allah subhanahu wa ta'ala, pinainan tabi tuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan, apabila yukna bang matay na in manusia, in kata amaluhu, bakat na yukna in kemon kakahinang na.
Kung tinai ko maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Pila nasabtuan pagkasaksian tabi. Tanda tabi nurasab kung tinai ko maagama Islam. Bang niya min mga mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya min mga tuan patalikot na min dunya. Tanda tabi nasab kung tinai ko maagama Islam. Sambil sainaan tonin sa anabakas kabalik. In kata amaluhu bakat na tuhan in kemon kakahinang na. Naay pong tinai kumaagam Islam walayaton ngagad-ngagad mapakubulan na. Gay naton kasabpatan na in kakahinang nan. Gay naton kasubpatan na in amal nan pong tinai kumaagam Allah subhanahu wa ta'ala. Illa min salasa. Buat malengkan pong tinai kumaagam Islam in talo parkala di aton gay bakat maya. Continue maya pong tinai kumaagam Islam. Iya natuan panagnaan illa min sadakatin jariyah. Iya na pong tinai kumaagam Islam panagnaan sadaka jariyah. Atawakan pong tinai kumaagam Allah subhanahu wa ta'ala. In iya tuan mawaktu na may tugi madunya. Kapag sadak kaya tuan tuju ka masjid-masjidan. Kapag sadak kaya tuan tuju ka madras-madrasahan. Na apong tinai kumaagama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan tuan in kionan na mole na yaton tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan in kionan na tuan mole na tujuh pakubulan. Bang taggolan tuan in masjid nan pagibadatan. Taggolan tuan in madrasa nan pagtoloan. Sige-sige tuan in kahalapan. Patubod tujuh pakubulan na gay tuan magkabakat. Ikadua na pong tinai kumaagama Allah subhanahu wa ta'ala aw ilmun yantafa'u bihi. Atawakan tuan mawaktu na may tugi madunya. Kapasampay iya tuan mapong tinai na atawakan katolo iya tuan. Sarta in pong tinai na tinoloan nan kapanolo sambilok na aglaton nilaton na. Bisan tuan in kiaonan na baka siya katole mole na yaton pakubulan na. Bisan tuan in kiaonan na baka siya katolo mole na yaton tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na tuan patalikot na yamin dunya. Sige-sige tuan in pahala in kahalapan. Gay magkabakat patubod pa tujuh pakubulan na. Yan na pong tinai kumaagam Islam ikatallo awaladun salih yad'u lahu. Yan na pong tinai kumaagam Islam ikatallo na. Yan na tuan pataallok atawakan paasok mamaudu tabi sainaan. Atawakan anak salih. Ngan dua maya. Kung tinai kumaagam Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan anak na salih nan. Mawaktu na gituan may tumadunya tatarbiye na tuan pahalap. Katolo ane na tuan nagbasa Quran.